Poštovani gospodine Todoriću, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, strateški ciljevi pokrajinske vlade i ove kompanije podudaraju se na mnogo načina. Mi smo u proteklih mesec dana zaposlili preko 1000 ljudi kroz naše programe zapošljavanja. Prošle godine uspeli da praktično anuliramo posledice svetske krize kada je nezaposlenost u pitanju, a i kompanija Agrokor, vidimo, danas zapošljava veliki broj ljudi na teritoriji Vojvodine i čitave Srbije. Ne možemo zamisliti razvoj, intenzivan razvoj, bez dolaska stranog kapitala, bez znanja, bez energije kako nose gospodin Todorić i njegovi saradnici, a ta energija sa sobom nosi i jedan novi impuls razvoja naše poljoprivrede, jer ukazuje na to i pokazuje kojim putem naša poljoprivreda treba da se kreće i tu smo na neki način strateški partneri, jer i mi usmeravamo kroz naše programe, naše poljoprivredne proizvođače u one oblasti poljoprivredne proizvodnje koje su intenzivni, koji donose više prihoda, koji naravno iziskuju više znanja, više energije, više sredstava i veoma sam bio zadovoljan kada smo razgovarajući sa najvećim kooperantima ove kompanije došli do toga da mi sarađujemo sa svim tim kooperantima, što kroz povoljna sredstva Fonda za razvoj, što kroz sredstva za sisteme za navodnjavanje Fonda za unapređenje poljoprivrede i bez saradnje ta tri sektora, privatnog sektora, države i poljoprivrednih proizvođača, nemoguće zamisliti i dalje snažan razvoj poljoprivrede.